Grčki mitovi Robert Graves. Lapiti i Kentauri. Neki kažu da je Peiritoj Lapit bio sin Iksiona i Dije, Einojeve kćeri, drugi da je bio sin Zeusov i da se Zeus pretvorio u pastuva i kružio oko Dije prije nego što ju je obljubio. Skoro neverovatni izveštaj o Tesejevoj snazi i sposobnosti stigoše do ušiju Peiritoju, koji je vladao u Magneziji na ušću reke Peneji. Jednog dana on odluči da ih proveri, te se uputi u Atenu i usput potera krdo krava na koje naiđe na paši kod Maratona. Tesej s mesta krenu u potragu i kad sustiže Peiritoja, ovaj se hrabro okrete da pogleda Teseja u lice. U tom obojicu tako zadivi otmena pojava onog drugog da zaboraviše na krave i zakleše se na večno prijateljstvo. Peiritoj nameri da se oženi Hipodamejom ili Daidamejom, Butovom kćerkom, a neki kažu za nju da je Adrastova kći, i pozva sve Olimpljane na svoju svadbu, osim Areja i Eride, sećajući se nepristojnosti što ih je Erida izazvala na Pelejevoj i Tetidinoj svadbi. Pošto je došlo više gostiju no što je mogao da primi njegov dvor, rođaci mu Kentauri zajedno sa Nestorom i Kajnejem i drugim kraljevićima iz Tesalije sedoše za trpezu u prostranoj hladovitoj pećini nedaleko od dvora. Međutim, kad Kentauri, nenaviknuti na vino, omirisaše njegovu opojnu svežinu, skloniše u stranu kiselo mleko stavljeno pred njih i potrčaše da napune svoje srebrne rogove vinom iz mešina. Ne znajući mu svojstva, oni popuše vino ne mešajući ga sa vodom i opako se opiše. Kad su nevestu doveli k njima da ih pozdravi, Eurit ili Eurition skoči onako pijan sa svog tronošca, prevrnu sto i izbaci je napolje vukući je za kosu. Na to i ostali Kentauri poskakaše, podstaknuti njegovim primjerom, pa počeše požudno da nasrću na žene i dečake. Peiritoj i Tesej, njegov ručni dever, priskočiše u pomoć Hipodameji i odsekoše uši i nos Euritonu i uz pomoć Lapita izbaciše ga iz pećine. Planu boj koji je trajao do noći i u njemu pogubiše Kajnej i Lapit. Tako između Kentaura i njihovih suseda Lapita poče dugotrajna svađa, koji su potpirivali Arej i Erida iz osvete što su ih omalovažavali, ne pozivajući ih na svadbu. Ovog puta Kentauri zlo prođoše jer ih je Tesej izbacio sa njihovog starog lovišta na gori Pelion i etorao u blizinu gore Pinda. No nije bilo lako potisknuti Kentaure, koji su već počeli da osporavaju Peiritoju pravo na Iksionovu kraljevinu i koji ponovo prikupiše snage i napadoše Lapite. Oni su iznenadili i satrli glavninu lapitske vojske, a kad preživeli pobegoše na goru Foloju u Elidi, osvetoljubivi Kentauri ih oteraše i odatle i pretvoriše Foliju u razbojničko uporište. Na kraju Lapiti se smiriše u Maleji. U vreme pohoda na Kentaure Tesej se sreo sa Heraklom prvi put od detinjstva i odmah posvetio Herakla u Demetrine misterije u Eleusini. I Lapiti i Kentauri su se smatrali potomcima Iksiona, heroja hrastovog kulta, a kult konja im je bio zajednički. To su bila primitivna planinska plemena severne Grčke, a njihovo prastarno suparništvo iskorišćavali su Heleni na taj način što su bili saveznici čas jednima, čas drugima. Centaur i Lapit mogu biti italske reči centurija, družina od 100 ratnika, i lapcide, trud za kremen. Obično ih klasična etimologija izvodi od centauroji, oni koji ubijaju bikove, i lapizein, razmetati se. Izgleda da su ti Brđani održavali erotske orgije i tako stekli glas kod monogamih Helena da su im brakovi grupni. Izdanci ove stare neolitske rase sačuvali su se u Arkadijskim planinama i na Pindu do u klasično doba, a tragove njihovog prehelenskog jezika nalazimo u današnjoj Albaniji. Ipak izgleda nemoguće da je bitka između Lapita i Kentaura
zabeležena na zabatu Zeusovog hrama u Olimpiji, u Ateni, u svetilištu Teseja i na Ateninom štitu, beležila samo sukob graničnih plemena, pošto je sukob izbio na svadbi jednog kralja koja se održavala pod pokroviteljstvom bogova i kojoj Tesej prisustvovao ogrnut lavljom kožom. Ona je morala prikazivati ritual svojstven svim Helenima. Herakles se ogrnut lavljom kožom također tukao sa kentaurima na sličnoj priredbi. Homer kentaure zove rutave divlje zveri i kako se kentauri na ikoni ne razlikuju od satira slikanih na ranim grčkim vazama, ona verovatno predstavlja novoustoličnog kralja, bilo kojeg kako se bori sa igračima prerušenim u životinje. A.C. Hokart tvrdi da je taj običaj bio sastavni dio svake stare krunidbene svečanosti. Eurition igra klasičnu ulogu uljeza krijumčara. Je li Peiritojev otac Iksion ili Zeus, zavisilo je od toga da li je Iksion imao pravo da sam predstavlja Zeusa. Mit o njegovom poreklu izgleda da je izveden sa ikone koja je prikazivala sveštenicu Tetidu, Diju, kćerku Einejevu, božansku kćer morske obale, sa oglavom u ruci kako ohrabruje kandidata za kraljevstvo zvanje da savlada divlje konje. Ime Hipodameja, ukrotiteljka konja, potiče sa iste ikone. Zeus prerušenu pastuva obigrava oko Dije jer je to značenje imena Peiritoj, a Iksion kao sunčani bog privezan za svoj točak kruži nebom.